melis var o meli. Heyrana bejnateme, kurbana çaveteme, dildaru aşk eteme, melis var o meli. Heyrana bejnateme, dildaru aşk eteme, kurbana çaveteme, melis var o meli. Meli meli meli, meli meli meli, melis var o meli. Ah meli meli meli, meli meli meli, melis var o meli. Heyrana bejnateme, kurbana çaveteme, dildaru aşk eteme, melis var o meli. Heyrana bejnateme, kurbana çaveteme, dildaru aşk eteme, melis var o meli. Ah meli meli meli, meli meli meli, melis var o meli. Ah meli meli meli, meli meli meli, melis var o meli. Mala meli nevale, meli meli meli, melis var o meli. Taci berda hezale, meli meli meli, melis var o meli. Mala meli nevale, meli meli meli, melis var o meli. Taci berda hezale, meli meli meli, melis var o meli. Ah meli meli meli, meli meli meli, melis var o meli. Ah meli meli meli, meli meli meli, melis var o meli. جیکرانن TRT کردیه صبح بخیر روز باش بینرن عزیز داویه هفته دست بکر میروجی بستانه که خوش بدنگه که خوش ما دست بکر بله بینرن عزیز ایروجی مجارمه گلکی خوشه باور دکن و گلکی بالا جنان بکشینی لورامه ایرو بحثا حاضرین زوستانه بکن نهالی گلک مالان گلک جن حاضرین زوستانه دکن کنسرویان چتکن ترشینان چتکن امجی ایرو لسر و مسئله صحبته که خوش بکن ونجی دکارم پرسن خو پیام خو جسر واتساپ جمره بشینن تلفننامه 0506 657 533 6 kerem kın ونجی mesajın خو پرسن خو جمره بشینن گلک میوانیمنی هیجا ایرو لورانه استودیو دنه اما به حبر صحبت که خوش بکن کرم کنم خیراتنه بدن میوانه خوشی پاشم دست بکن اکادمیسyen İlker Aksoy bu خیراتن نافخیره ده بخیام خودش ترازی بی. Unçağına başın. ام باشن مجی باش من inşallah. Gelek basın. Acı başım mala baba. Hostaya hinkirine aşpeş Halime Süzen bu khairatın. Sağ ol mimali avaz. Unçağına başın. Em başın götüş baş bin vernametten bakın spaskın. Acı spaskın mala baba. Strambeş Esma Asi das hoş gelek spas. Müzikçen Ali Ekber Ergün Saim Ertem mala baba. Bineren aziz emedes bu programa xo bikin. Lekerem kin avliyam vetre xo temaşa bikin. حشکرنا زبزه و میویان گرتنا قونسرویان دوچاندا مده خودیجی کی گرینگه بسایا وان مروف دگارت مهین زوستانه ده جی سبزه و میویان طعم خوشو درست بخواه بسایا قونسرو و حشکرنا زبزه و میویان قالیته خارنجی ته پاراستن کولمال قونسرو ته گرتن زبزه و میوتین عشکرن مادهن جوده ناین خستن ناوان
ew jî ji bo tenduristiyê gelek hêja gelo ji bo girtina konserve û hişkirina sebze û mêweyan divê mirov ji bo çi baldar be? Gelo her sebze û mêwe dikare were hişkirin, divê mirov li gorî kîjan rêzikan sebze û mêweyan hişk bike. Cudahiyên hişkirina li ber rojê yan jî di makîneyan de çi ne? Ji bo tenduristiyê rêzikên herî baş ên hişkirinê çi ne? Gelo sebze û mêweyên hişkirinê yekser tên danîn ber rojê, divê kîjan sebze û mêwe çiqas li ber rojê bisekine. Divê sebze û mêweyên hişkirî çawa û li kuderê werin veşartin. Divê sebze û mêweyên hişkirî di nav çiqas wextî de werin xwarin. Divê konserve li gorî kîjan rêzikan were girtin, ji bo konserveyê herî zêde kîjan sebze û mêwe tên tercih kirin. Divê ji bo konserveyê kîjan qavanoz werin bikaranîn, divê qavanozên konserveyê çawa werin paqij kirin, tema konserveyê çawa tê parastin, çawa ew qas girîng e ku qapaxên konserveyan rast û durust werin girtin. Ji bo ku konserve xera nebin, divê mirov çi bike? Divê konserve li kuderê werin veşartin. Ji bilî konserve û hişkirina sebze û mêweyan xwarin çawa dikarin werin parastin. Bersivên van pirsan û agahiyên din tevî şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê wê bên sereklana we. Dawiya heftê dest pê dike. Belê dema ku meha îlonê tê payîz dest pê dike, li Tirkiyeyê li çar aliyê welatê me mikarin bêjin haziriyên zivistanê jî dest pê dike. Lewra ji bo me pir giring e. Yê dema jinek haziriya zivistanê dike yan lêkolîn jî kirine li ser vê mesele. Dema ku di malê de haziriyên zivistanê konserve tirşîn bi her awayî hazirî were kirin, dibêjin ew jin xwe bêtir aram hîs dike, bêtir kêfxweş dibe. Yani ev li ser vê mesele lêkolîn jî hatiye kirin. Yani ez veya dest pê bikim mamoste bi te re dest pê bikin. Yani ev çand ji kengî de dest pê kiriye. Yani em ji kengî de li malê haziriyên zivistanê dikin, konserve çêdikin, salçeyan çêdikin. Yani ji kî de re hatiyan jî bêjim. Belê xuyam ana jinam jî canan jî fêkî û sebza hineka zuwa dikine ki dixî konserve ama cîran mîran kî bê herema me teva Anatolê teva ana wextê konserveye wextê tiştê hişkiriye. Em karin kengî de bê çêkirin demên berê de ev tişt tên zuwa kirin. Lê konserve berî di sed sal berê tiştê cam derketiye hinga de yani hinga de dest pê kiriye tiştê konserve aman berê tişt dihatin zuwa kirin. Berî 3000 sala li evkê li ana em jêr dibêjin Babilê hinga mewîj derketine mesela arkeolog mewîja dîtine. Mewîj enkev dîrokê de ew e. Ama piştî ku xek zêde bûye, însan zêde bûne, bajar jî pir bûne, hinga tepê ve sebze û mêve tên hişkirin. Sedema berê çima heş dikirin? Havînî fêkî çê dibûn wextê demsala havînî de ana em dikevin payîzê çele tiştek tune bû. Ew jî dîtine em çawa em tiştê xwe veşêrin. Na dolap tune bû. Tune ciyê sar de dixistin bin berfê. Arê serhedê hîn jî wilo dikin mesela. Ama berê tev tişte zuwa dikirin ji bo ku çeleş xwe re bixwin. Sedema zuwakirinê ji xwe ev e berê de ana pîrekê ana dolabê qeşa derketine derîn dondurucu. Lê hîn jî ji wan re bûye adetek tişta zuwa dikin ber dilê wan jî tema wan xweştir e. Ev adeta wan ji berê de wilo devam kiriye. Ana em karin bê ama dolabê qeşa derin dondurucu derketiye hûn çima tişta zuwa dikin. Hebkî ji bo ku devê însan wilo elimiye. Sedema wê wilo ya. Hûn jin ji dibêjin dema ku em her tiştê têdixin dolaba qeşa ew tama qeşa têdikeve xwarinan. Alî akademî jî wisa dibêjin. Alî bilîmê de sedema wê ku heva bistênî vê hilme dolabê têkevî. Ama ku têxin kîsika ku bêhna dolabê nekevê ji bo ku nekevê gerek têxin kîsika
hinga tamma dolabı nakiviye. بله بله Karın lo bukun. Karın texin kiska bera beh nesteni. بو كوان است Rastı. بله يعني انا كاست كارم بيجم مها ايلونه ده پرانی کنسرویا باجانان چکرن Rast. yani ligori herema jî dugehere lezdikarim bêjim li çar aliyê Türkiye li her herêmê konserveya bacana têkirin. Mesela herkes jî ligori usula xwe çêdike. Mesela em diyam nez bêjim diyam bacana dike çar filqa û têdixe beroşa û rast rast dikelîne. Li hin kes hene diqeşîrin yek bi yek hûr dikin. Hatta ku avan here ser agir diseknin yani dikelinin hatta ku ava bacana heye yani ema mesela diyam çetke u blendre wan parçıqine dike vaka püre yani usul bu usul çekirna cür bu cür çekirna konserveyan heye la işte pırsınma mostan a rastu dürüst a çekirna konserveyan ki yani çava çekin Xuyam seri avli çima bacan pırçe den çekirin. خوارنه ما توا ده هم به باجان هيا بله سدما باجان زيده اف اولي اف گرك وي بيجن ترشكي خود ملمني خود ترشكا فاصوليا ده ما تبيچي سدي حشتي خوارنه ما ده يا اوا باجان هيا يا باجان هيا جبولو ام باجان زيده دخن و زيده احتياجي مالباتا باجان دبي سدي حشتي konserve خوجي سر باجان چيتكن Ana abrasti ali bilimi de gerek konserveye me behnestenin seri avli eve. Jiboloji tıxın cama cam ali tenduristiye de gori hasin gori plastika baştıra. Haya karbon bere tıxın cama rasti gerek fekiye xwe sebze xwe bikelenin. Çünkü ku mikro bakteri hebi gerek demek be braştın kelekle kevi Sonra veşeri ew tiştekî mikrobekte de hebî vê bê kuştin. Piştî wê ku xist konserveye xwe gerek konserveye xwe bêhn nestenî. Adeteke mesela konserveye xwe dadikirin û çep ve digerin wilo divê xwar dikin ji bo ku bêhn nestenî. Ana pîrek mesela adet belkî nizanbin. Gerek bêhn nestenî hava nekeviye. Yani aset bene sademakan berjor dikin. Yeketinci mesela gerim dikin seriki konserveye xwe ana xuyamî zanî dixina vafa gerim. Hesin hinga bi germê ew dibî fira dibî hinga sar dibî teng dibî. Sedema wê wilo serê ewlî dixin nava gerim fira dibî devê wê tam nayê girtin îca çawa hêdê dî sar dibî hezin xwe digirî camê bêhn nastenî. Sedema wê jî ev e. Bele. İca aras ki jana mamus hin kes dibêjin berjor nekin. Piştî ku qapaxê wan girt berjor nekin rast rast denin li bera li hev nekevin heta ku sar bibin ciyekî de bihêlin paş wan hilênin. Yani aras ki jana wan berjor bikin em bikelînin em jî rast rast em tevê wan bigrin û têxin derekadin. Min xuyam jî ana çêtkî ana pîrek tev çêtkin nikerin ser vê mijarê pir yoruma jî bikin. Ez ê Halîme xanim jî bipirsin. Ama alî bilimê de xuyam ku bêhn nestenî ku hava nestenî farq nakî ji wan re. Erê. Piştî ku bêhn nesten hat rastanî hev çepdanî farq nakî. Ama ciyê endüstriyel ciyê fabrîka de em buharê didin wan. Çima ku devkê wê de jî mikropê bî tê kuştin derdora wê de jî ku hinga germ bî mikroba dikujî û jê pêve ku hava nestenî ji xwe mikrop zêde nabî. Sedemeke din ku em ciyê sar de vedişêrin ku ana ser 25 derece ket yani em jê dibêjin oda sıcaklığı jêr pêve mikrop zêde dibin. Bele. û ku tav jî lêxî vê mikroba zêde bikî. Ji bo wilo gerek ciyekî tarî de ciyekî nepir germ de tiştê xwe veşêrin heya karibin bere kêm 20 derece bin dolaba bere cem fırına dênenin ku germ zêde bibî vê xera bibî. Ana hinek bîrekin dibêjî em çê dikin cana xera dibî. Kesinlikle bêhn diye. Ajî qapaxê wan rast negirtin. Rast negirtin bêhn ketiye ji bo wilo xera bî yani. Ku bêhn nestenî zû bi zû xera nabî. Bele. Mesela cana hinek bir dikin 2 sal pêş ve dikin bêhola tiştek pê nehatiye. Kuş mesela ya da terim markette ana konserve dikirine mantığa wan tev yeke. Piştî ku bêhn nestand ve emrê wê dirêj bî. Yani nikarin bêjin ev tenê rast ev tenê çepe.
عودي برا بهني نستين جي بي في نميمه Yani herkes gara gor usula xo çeken olsa. برا بردوام كي شرنك İnşallah beraşernekin. Az xazım Halime Hanım jib pırsım. Yani wanda ma konservaya çetkin. Un prani lisa çı da sakın. Yani gor usula ve. ما مستشخو دوی هوای هلمی بهنه نستینه اوا گم ترسی بیجن yani برای جور برد چیتکن مجی بهیست به سالق تندرستی ما yani به خراد به او پلاستیک بقپاقه به او جوی که مناخوازن بقول بینن اما بو عادش برا مجبور تقول بین ام دو واقوم دا چه به هوا نه چه سر او هلما گرم سارج مدیلینه که وری محافظه کرن دماولو هوا هر سر ذاتن تعمجي خراد به هلمجي سر درنا يخوارن شو عمري وادريجي نا به ذاتن سال كده انجش دوي ور خوار جي بي دتر تندرستيش به خراد به Demek ki am kapağı am bıgram li çibaldarım. İşte ku ez zanim dijara paşte jarek aliye çepe az bejim yani gori çep yani او دور جامد و تشت هنا یا بیجی قپاق تا چizgiye و tam nurun جانا هنک بجار که وچیت کن دسته هن کازو چه ناکی دیجار پاش دیجار که پیش درونه چه خدا لگو وقتا ترس جهات چکر او واقعا چید بی ایده جوی که زوج خرانه بی اما جبو تندرستی جد بین نباشد او پلاستیکا قپاقت که بین نبود من ترشکی او گرمبون جوی پلاستیک بین نباشه بیجه او جی راستم مثلا دماغم kapak şey çekirna konservayan da pür mühime. Yani demek kapak rast neye girtin anji vakum ne be yani Türkiye'nin bejin ku vakum ne be yani emekama kedama giş boşet şey burası hakikaten ama benim zahmet dibine bir saatten بروجان جاناز بيجي مرف وان موجل دبه لدماكو خراد بلا ما تشافا ممكن تشتكو ازانم قاپاق دور ما نص يعني جدا يا جي تركي افاوي ناكي وقت تقلبان بي رنگي بهناوي ذاتن كيم خوي دوي چنه بيگو كيم خوي بيش خود زو خراد بي يعني خويا كاري كار بين جوار و باشتر بي اوا في سفره توزم بيجين يا تركي نباشه جي خويا كاري چيترجي konserva وين چاوا چتكن دما مثلا خاص بجوا تعريفك بستينم يعني مگوت هنكس هوردكن هنكس دكن وكا بوره هنكس مثلا ديامن يعني tam او كنزانم له 5 kilo bacan مثلا 2 kilo cana kilo isot jitetka isot او kapyad beji jwana jitetka مثلا وين چاوا چتكن اجيز نيفي هوردكم نيفي وقت گوتيجي از بلندر دكم اوا كليد بردم سردا او فيتامينا قاشولاوي جي بي من اسبابا كليوات خشيرم دوره هنا هوردكم دوره هنا تكلم نو بلندر دكم اما هندك شكري چاي جمتافيج ننا او اسيتا باجانا هي دهله زوجي خراب بي اذا خوي وشكري و ياغا ويش گوتكرنا دوي عمري ودريج دبي حاضرتك وياغ جيتتخد هندك نقلك يعني بيعزامبو يعني بي يا ناي كلاندنا منون بيج ناي شيء شغله خالد مني گو خوشک بسر آگریگش هات کلاندون بخویا خوب شکل خو اسید دنگاوی چی بو و واقعا چی وزاتن او ایده زوب زخرانه بی حتی آوای دچه وند کلی نوس اری دوی ولبچکی زواب بی بعد لنا خو او افدنا بینی زات نای کلاندن خامد مینی اری آوای زیده گونه چه خامد مینی زات رو کو گت شخور المالی چی گرین حوجه تلینیجی اجی ایساتات کمن افن ایسور نقابیان بیجنک ایتوجنک شینم تاویج نناوید بمن من یاجی ساده بجنی وقتا بلندرت که او دبی سوسا ایدی بردسته مش هر تشتیره حاضر به اما مستجی گفت یعنی جیانی ده بجن هر تنهای جمره زستان جیتی امتخون هاوین جی به امتخون اما تندرستی ها اینا که ایگو هاوین البرتاوی هاتن هشکرین یا جی ما وقت گوت کنسرو آنجی دیپ فریز ام ناکیج مرب کاری ما جی حسانیت کن ایگو مسئله وقت شغلن بهتر شغله حسانیت ریجی والله ایمن yani malaya ava diyam na got müşteri çekiriye de habam got teramdık bas şunu yani emme وقت metne em bxabnam çekin hakikaten ji pir وقت merevdi çedem hakem çetkin yani inkes projem بالساعتان ورا هور بكا يك بيك بقى شيري وان بكلينا تيخا زحمت ياوي يعني براسي دستمرا جد شوطه دم كم شيري كاريكي بر زحمت يعني حقا جيكا بيولوك مراسمك ورا عدد بروش كيفان يعني جو امتشينا كن صبرا من ناي بسيكولوجي كولر جد بذات امبيريكا تشيتكي او كيلي راحت ايده بله بله حقا تنجل كيفاك مراسمني امتشينا كن خوارن مالني ندوي كونسيرفي مهابن حاضر بن اما تننا باجانين ام جريك تشتات كنا كونسيرفي ايدي لا تعلم يشخورا جنجي
جی aslında meci edici hatine evci şoret işte. Evci alicine xwed kirin. Evci her tiştî edit kina konserve ya da dip filizem bejin txinede. Mesela gote jî rasta tama buzit keviye de naxweşe jî. Ew hilm jî an xweşik nehatiye hilandin an hewastan diye an jî wextan hafîf avstê bê hindikî wilo em dibe cem canet bi biqul benim bercakê wer qelandin bes ew xavbûn werê kuştin. Yani ya xav cana tam behtir dikeviye de. يعني خوي جيجو كان بي او تعم بيهتر بكلام مثلا ون جغيني كونسيرفيا باجانا ون تشتكن يعني كونسيرفي ترشيك تشكرن يعني هنكاس ببيبران هبي هبدكن إيصوتان فاصولي معنا تشاوا تشتكن او ناكيش بو اصولي يعني دي سر اغريغش بذاتن غونه اغريغش بو كونغوتي يعني وك هدي تشبي افيد برد تشخا افي برد بهتر او كونسيرفي نه باش تشبي دي زواب بهبكي بشتي جو فاصولي خو تشتي خو تهم بلازو بس قاورما كت دايد ان بيشرمه او ادي زوان جيند مي زيدا افي جنا بردي دي سبي خو بي رون تشينا مش خو دي دي عندك شكر اني استا باجاني هي او جي دهلي زو خرابي وكم كلي هاشكو وري كشتن او اسيت يعني هناك سيرات كني دايم از حسيري يجو بكيد از تاوسيتكم مشهور بكني ده او جي تعمل كفشت دي ده اما اسيتاويش تبي وري كشت طبي بله يعني اسيت تنجسي önemli بله مثلا ديام جانا او كشت كما مستا يعني هنك استافيج konserveyan مثلا ديام جانا فاصولي شين از بيج وان حبكي دكلينه يجبوك او قيش بناوان هري باشا باجان وبيبر جهور دك سروان تشكا حاضر دكي انا حاضر دك تتقى كيسكان دافيجا دولابه يعني افجي او كاكا باشا بو و شرطين تبع بو و شرطنا يعني جانا konserve pırcı digrin المال جي نامينن كم كانت يخن دولابه جي مثلا جوجي برسم بتشكل اللي هريمه ما فرتي خوارن يعني ابي بطمان يا جوجل بنفسني بطمان شو نافدار ترشيك درت يعني بترشيك نافدارنا سوونجي البطمان ديجين يعني حقيقه ترشيك شي باجانا خوشه باجانه سور خوشن اجا نابرا زفستان orta çile demiş ki de باجانه سور ببینن ام ترشيك جيتكن اجا دماك ون مثلا كا ترشيك çekir ما مست وقت هفجنام جي انا كالمال حاضريه زفستان دك ون çetkin المال براني والله Canan Hanım ana kaçı çeker çiçeğine. هذا بخير غلا رابويا قاصة فيكي تمالي إما افتفا ولويا باجانه سور çekir باجانه رش براشت فاصوليا وقتی çeki از فاصوليا aslında kim avcı yaptı ki mertib per باجانه goş tastıkın nasıl? goş göre goş dedi tırşık gibi göre goş dedi hebi ana vana çetki eşkho gelek zaman ev te çekirin o des ve turşiya buken ترشی و باجانه ایشه بیبره سور بیبره شو سور جی پر دخون مثلا تشتی گو چخا بی خوارن زیده در چید کن آنا او جیوان چید کی مالا تفا آنا حضریه وان هیا Böylece Milisler Medya'yı civaki video ekleyip az şaşmam hakikaten Rıha bu Diyarbakır bu kidere bu nizam sitek em bifekrin jin gış taketine jer İsote xwe bacane xwe hema çi were distevan bamiye xwe fasulye xwe her tişt danetine ber xwe legan jî danetine ber xwe hema dişon wan tav dikin û nizam hûr dikin yani nabera sîte de çetkin hakikaten jî min got yani herêm van tiştan de pir mühim e çanda xwarin navgel buya adetek sedema wilo ku çiqas herî ciye lüks bijî ciyekî xweştir bijî ew çand nav wî de maye جبوك ويشان ديدار بخي وان عادات آفاتكن مثلا جمجي عين أوك مثلا بحث كر ستيمة دي تف تدورا بحشة دني تف باجاني صور باجاني رش دالك يعني ستين لوكس الجماعة مثلا بالكونا مزيتا هي ولو تف بيبري صور ولو دالك عندنا تبقي بوي هندستان ولو تف رونغري شكا جي لوكس بيجي أو جبوك أو چاندا خوارني دار بخن عادتي خود تيننجي Yani xwarin ve xwarin çanda sıfır especi brunştna ser sıfır xwarin jibo walatiye me pir giring e. Yani sertim de bejin em herin bahraraş çandakeye. Em herin Ege çandakeye, em herin bahraspi, em herin herêma me bejin
جور بجور خوارنه جور بجور خوارن حقیقتا جی جبو ما خوارن پر مهمه ام خوارنه جی حز دکن براستی ام تو خازن زوستانه جی چلجی ام خوارنه خوش بخور راسته يعني انا كان مثلا تقول يعني كهل هر دري يصوت زوات كن دالقاندنا وكا تشيكا وكا قليل كا خويات كان يجيكو بالكونا ولا اوكتكن دالقينا جام بحسابي جبكن تماكم يصوت صور بكن صور بكن انا از بهم صور بكن حش بكن واسطه ببوره تماكم يصوت حش بكن اي مهم شيء اجرين شيء يعني هنكز لبر تابع حشتكن هنكز لبر باية حشتكن أنا كا هن ماكينة دركتنا ماكينة كو سبزة وفكيان حشتكن حبكي تدخنوان باشي دتخن درفه حتى كو عوام بتشاز بيجم يعني أصول شاوية ما مستم جواب برسم خويام أنا سيچار أنا تبعث سيچار أصولا كري فكيو سبزة كو زو خراب ببن أو كبعجاني صور جرك زو ورن زواكرن كو دمك دريش ورن زواكرن في خراب ببن çünkü ava ve zede tiştek ku ava ve zede gerek ber tavi be hişkirin ama biber bi bahçene reş bi hayam rof kari bi ce ku balexi hab ki bersiye ku tav perlex jive rengi wan xarab ki ana şu xuyam ji çet ki yani gerek uro per tav wan naxi gerek hab ki ber siye bi u baj lexi ku balexi ve xarab mikrop zede ben tede tamam ku tav le wan xaçet be zuten zuakirin vitamini wan jî alî bilîmê de vitamini B û C jî ku zû werî hişkirin vê jê bifirî. Ama mesela tiştê ku av tê de kêm bî heya em karibin hebkê bersiyê cê ku ba lêxî ku bêh bistênî em karibin ziwa bikin baştir e. û adinê jî te got mesela makîna de ana alî endûstriyê de hewqa tişt zêde ne nikarin diraxin. Yani ciyekî wilo ku zêde çêkin tune ji bo ku demsal jî kine بله تشتون حاضر ما هي امكان الحشب كنا يعني ما ها جوت ما هي انا نا وقت باران وري يعني شو انقره باران دس فكر بخا برابر صار باتمان شوتين هاتم براس صار ما شاء الله تعرف كي هنيك بيما وقت نما يعني مثلا ما هكذا بيستروجيدن في باران دس بيبكي نكري دمسال كنا جبو ولو ماكينه gerek mecburen Armanca wan jiye ke germe dedinwan hedi de buwe germe zuadikin em nikarin beyne tendurstriye ama ab xoş هدي بينا برسيه بچك جيتاv لخي بينجي بشتني او جالي تندرستريه باشتره بله بله من ماموس من بحث بكن لما ديشتاج اسماء استرانه گودار بكن هين gelek persemn heye brasti yani her sebze feki te hişkirin bahsa salçayan bıkın bahsa tırşinan bıkın emek büyük bahsa bıkın lemap ki behna haberdim kerem kesma şu derde ve dünyaya çenes kuştum çenes girme eman 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 çi dünya gibi uçuvalak eman 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 ah eman 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 ah eman eman eman
ah eman 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 ah eman 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 Evin darım ditna tecmen ve kadere Evi darım dilimin tubi bişvere Evin darım ditna tecmen ve kadere Evi darım dilimin tubi bişvere Dermaştere ah eman 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 ah eman 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 ah eman 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 Bejevere dermaştere ah eman 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 ah eman 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 ah eman 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 Esma Asi gelek spas dest xoş. بله ام دوام بکن یعنی بریا کو استرانه مدرس بمجارا سب فکر سبزیان حشکرنا فکر سبزیان مکربو ایجا جواب پرسم مامسته یعنی دما کو فکر و سبزیان ام حشک بکن ام لچ بالدار بن an جاولی ام veya bejin her sebze و فکر te حشکرن galo يعني تبيرامد أصلا هم هر تشتي أم هشك دكن نفسه حجيرام هشك جيتكن أم تكن ريال تشالج مثلا أم توا هشك جيتكن أم وقت تشيد بيجي أم تكون شلوي زواي هشكرناوي هر تشتي أم تكون يعني مويش ما استوقت مثلا تبيرامد أف معنا أم قاعد تشتغل بهشك تكن تشتكي جو ما هشك نكري أزبها معنينا وقت يجي إصوات عشان هشك تكن مثلا تبيرام ما بار جاري هشك تكن جبرجو زيادة دبا ما دخرانه بما هشتكر بيرام ده ماي جاري بربار هشتكر veya cara اولاد bizim نا فاصولي هشك ما هشتكر نيشين ما هشتكرن يعني bere fasulye aşkın pırpar cara اولاد bizim بغدونس مثلا تي بيرام جيام اوجي هشتكر جارنا تشتكي ماي تكتن زستاني جاري بهتر تشتكي منها بهتر امكان جهنا يعني ما قال تشتكر وجن جانا تشناين فيراي كيجي بغدونس مثلا وقت طعما خويا نود دا خوارني وقت ما تكرنا ده وقت نعنا ام هشتكر ام بيجن ميفجي حجير ما قلت ما ويج يجو انجلك البيش كسيما برتعفي ما ويجن تونا حجير ابا يعني قالك تشتا ايدي خك موزا مثلا ازدبين مهش كدكن كيا هش كدكن اوج بماكينه يعني بلكي الروجي والقاسي طابقو بدي دجي هش كلام اما موز زور اشتبه يعني فيكيك ادي ماكينه بلكي وسا اجا دما كان فيكو سازا حش كن ام لتشبال داربن يعني مقوت حقيقه هن فيكي برزو حش كدبن او كدبن رشت بن خراد بن يعني تبت من دياوي كي اصولاوان شيء يعني از جي تشون بيجم مثلا حجيج برغو رشنا بن بيجن دنال افي دياجي جان جان بس كنا دبسيده وهنا كتكوتين شيلد من هابي نوكاد لبر طاغي واش كدكن فيكي حساسه شيرانيا ويناكي بلكي جي تي كشتن نوكات تهشكرن حساسن فيكي نوك مثلا باجانك يا ام بيجنيا دا ايصوتك بهتر زوتر جيتين هشكرنا ونا بله مش عم حشتك اري مش تين هشكر مويجي مش هناك ماكينه زرد منين اما البروجي جوهات هشكرن بهتر له فيتامين جي باشتر چيبي ورنگي ويجي خوشكتر چيبي مثلا ما كم تشم ماركتان او فيكيك وحشكر الماندكن سروان شكر هي
yani ev çima mamosta çima şekil davacı servan biz ev kam limale çetkin şekil servan tıneye او پتیغ متیغ رد بیجی شفتاری اره شفتاری نو ساعت اره گانا اره ای حشکر ای زوا yani او کرا چلا چید کن خویا معولی دکلینن جبو کاوی زیده هری او کرا چل چید کن سونا زوا دکن جبو کو به نستینی و رنگی خو بگدی جبو او کرا چل چید کن ولو زوا دکن paşı zua tıkın اره مثلا Damaj پرتقال خوشتره. پتیغ شفتالی تشتی جودا ولو زوا دکن و هم رنگی و خوشتبی بر چاوی مروف جی خوشتی هم زودتر دکرنش خوره بله حتی قاون آجی پتیغا مثلا چاوا پتیغا هیا شبشا شبشا پتیغی سپی پتیغی آنخرا تبا اولی اوگا رچلش خورچید کن جبو که شکری خو بگری آوا خوی زیده جی بردی هنگا به هنجی ناستینی رنگی خوش دگری ولو چید کن اما ایمه دمی برده ایمه برتاوی هبکی برسیه مثلا هیده دیش خور زوا دکن و سونا اروان دخن سری مثلا هجیر بی مش بن مثلا ای برده اروان بردان سری جبوکو او جبوکو نم نگری مجبوه المانه جبوکو نم نگری هلمه نگری جبوکو زور خرانه بیولو دکرن اما انا تکنولوژی زیده بویه نه حوجه تشتی ولو بویه مثلا مشی در چشیتنه کت بر تاوی مشا زوا بکی و رش ببن لی اما مثلا تشتکنو ده آگرک دومانک بردنی بره دومانک کرد امجرد بیشن بله زرد بی تبی تندوستری تندوستری yani pırsın hene zarar ne devan mı baki ne ki iş yani dedi navsa yani mişada eraş ali tendustriyede baştırın ama berçavi me zer hoştirin jbolu zer pırtır temfrotin yani demek ki am dikirin var zel berçavim hakikaten zer bir rengi kadar bir tendrüstür jü xuyat ki rast mesela çilek milek çizu tenzuwa kirin hur dikin zuwa dikin ana çitkin mesela ali tendustriyede pirek bin zlami spora dikin دخل نافشير يلافي بردن سري تشيلك بموز بتشتي حشكري ولو انا مثلا زيده بويا تشيكرنا بله ماركت انجي پرتي فروتن Rast. د باكيت اندا يعني وككو خوراكين بتندرستي تي فروتن اره وك چرز دخون ددن زاروكي خو انجي اكو سبور دخون وقت كوت ماموس تتخناو ماس تتخناو شير جي دخون يعني دوان سالين داوي شخو چندك وسا بربلا بويا كود بيجن اما bu tendrüsti جیانه که تندرستی جیانه که تندرستی خوانن بخوازایی خوانن به تندرستی مثلا بریانه ها لهر ماله از بیجم حاضرین زوستان اوقات نت هات کرن yani هن کسبون çave ne hoş nertin gotun evçe yani sanki hazır tekritin ledvan salen davi pişti korona jaz bejim hingi ku naxoşi zede bun yani askarm bejim herkes edi kıymeta tendrüstiya xo betirzane قیمتا خوشی بهتر زانه ایدی هر کس ایک یا برنا کو ایکو چینت کرنجی آنکا چیت کن لمال فیکو سبزی آنجی حشت کن آنجی ایکو درفتی آنتنه بنکارن کو چیکن وقتی آنتنه بجی ایکو چیت کن دکرن آنجی الانترنت المدیا جواکی دنرن دکرن لیکولین دکن کال کی داره کیجان تندرستی اره کیجان به تندرستی به سالچه کی داره تفروتن بهارات کی چیت کگلو برایش هفدو بدت پرسه hakikaten ji van salên davî pir navdar bûye ev wek moda ez bêjim. Sedema wê di sedemê wane yek hepkî alî sosyolojiyê de ye zêwê jî bêjim ama a duduwa ji xwe gotî ewlî ji xwe piştî korona zêde bû mesela gel dibêjin ji bo ku mikrop negin em zanibin çi ye bi destê kî çi ye bûye ji bo li dirê me rehet bî em ji xwe re çêdikin tu zanî çi dixwî ای شخو یکی اوه یعنی تو دری مارکت شخو انا ویدیو درتین مدیا جواکی ده مثلا باجا ماجانه آوا باجانه چاوا چیدکن دلی مروف هودو بی کت مارکه که باشی هبی پشتی که تو وان تماشا دکی بر چاوت ایدینج رشته بی مثلا جاره که آوا فکیان بدید ماموسته جوره جواز کارم آوا بیجم سیوا مثلا آوا سیوا آوا شفتالی آوا پرتقال از بیجم به هر آوایی از نکارم حاضر بخوام ای پاکت بخوام یعنی آنا امرا بر اکرانا ده ام نکارم بر چاوی خلکی توا رش بکن بله نتشتی کی باشه شی اما حیات استیت وری تبخور شکی باشتره سدم که دودوا جی بری چماولو هوقا چینت کرن پیشتی گلی متف بری گندا جیانا خود دوام دکرن اف ساله بری 20 سال 30 ساله امهین امنو
çuna bajara em ne almi bun çanda bajara ber çavê me ev tiştmiştê gunda hingam me çêdikir digot qey feqîriye Nasıl? yani me digot qey ana nanê tenûrê me digot ne feqîre nanê tenûrê dikerî yani gel te vûlo difikrî ama hêdê dî piştî ku çanda bajara ket nav gela ew alimîn ki yani ev ne ji bo feqîrîtiye ana tam tersî çiqa dewlemend bin tiştê wilo tenduristiye pirtir dixun tiştê wilo heremî zêde dixun Bazarên olsa hene mamosta yani Ege mesela ere yani bazarên ciyê xurekên ku fêko sebzeyên ku bi tenduristî tê firotin bi xwezayî hatine market çêbûne aynı wilo marketê aynı wilo tiştê xwezayî û wê heremî tên firotin hêk bî şîr bî û fêkî bî mesela بهتر هنا mesela bacanê gunda tênin ew jî mesela beşeke dine tiştê mesela tenduristî organik beşeke mezin e em nikarin pir têkevnê ama ku mesela tiştek aynı rengî de bî şeklê wî aynı bî hûn zanibin ku tiştek wî de heye ev ne pir organik e yani bacanê berê xiyarê berê ê gundê me mesela slav roj gundê xwe jî bikim yani mesela xiyar hebûn yani ew kemasûna filmê wî heye wilo mezin bûn bi tam bû tu dişkandî yani av bûn newsa mesela ya da bacana bu xwarûmar hebû ana bacananê tev yekin Anka mamosta dema ku bacanê kurmî ez bim kêfam te bi newsa xwezayî ya da sêv mesela yek buçuk bu yek ama bi tam bû ana maalesef ji bo ku tev bûne endüstriyel hormon ji bo wilo işte vana teva em dibênin tiştekî xweza hebî tiştekî heremî hebî em terin wan dikirin yani mesela marketê yöresel marketê heremî derketine gerek ciya heye her mahallê heye Bele sedema wê ev xuyam her dûr yani hakikaten jî difikirim anaka hêdiyê de hewa wê sar be bacan tune ne zivistanê yani hakikaten dema ku yani hene êser lê nexweşin mamosta me nikare ji wan tamek bistîne yani em diçin wan dikirin em hûr dikin navan spî ye weke qaşil e avan tune ye yani em xwaz bêjim tu tamî ji wan nastîne xuyam hatice zanî her tişt bi demsala xwe de xweş bele minê ana yani ku berê dolabê qeşa tune bûna ev derfet tune bûna ev derfetê serayê tune bûna ji xwe me nizan bû bacan çele heye tune tenê êz wakirî hebû ana teknolojî zêde bûye sera zêde bûye ew jî mecbûrin çünkü nüfusa gela pir bûye mecbûrin sera çêkin yoksa têra me nakî lê bawer dikim zarokên niha nizanin ku kîjan fêkî û sebze di kîjan demsalî de kîjan mehê de çêd be û xelas dibe rast e yani dewan nizanin havînî fêkî xweşin yani çünkü çima tava xwe digirî axa xwe germa xwe gorî wilo vîtamîna dikişênî ji bo wilo tamê ê tiştê mesela havînî xweştirin ama aynı şekilde bin art hene mesela ana turp jêr dibêjin turbê spî gerek demsala sona payîzê de hinga dibikşê mesela patat aynı şekilde tiştê bin erde demsala wan jî payîze lahana bî ew bî demsala wê jî payîze ama herdem ji qewlî te ve herdem em ganikarin bikin her tiştî destê me digirêje her tiştî heye têne marketan mixabin ez bêjim mixabin lewra tiştekî nexweş e her fêkî û sebze heye yani qey merav dibêje qey her tişt dibin stême de ye kengem dixwazin bikirin em dikirin lê bacan xiyar çawana yani nayê xwarin yani bê tamin rast tiştê ku sera de bî çi didin mesela ronayî û germê didin wan ji bo ku ew mîna tavê bikin ji bo ku kulîlka vekin ev jî bêtam dibî bikî nekî newkê havînê ye belê mixabin îca dîsa ji we pirsim mamosta berê xwe dîsa bidim me yani hakikaten jî mijara me xweş e îro sepeta me jî xweş dewam dike me yek bi yek min gote me behsa wan bikin me behsa fêkî û sebzê heşkirî kir me behsa konserveya kir lê dixwazim behsa tirşîna jî bikim tirşî jî mühîm e tirşîn jî pir mühîm e yani di çanda me de heye her tim em li ber xwarinê em dixwin dema ku em diçin restorantekê cî de weka meze tê ber me yani bawer dikim li her çandê li her welatî tune ye yani Ewropa jî heye mesela ev çand tirşîn ez bêjim li êwan şêrîn çê dikin
Mesela Almanya marketan jî tê firotin bi usula Alman hatiye çêkirin li servan hatiye nivîsandin lê tirşînê me cuda ye. Ême cuda ne, ême her tiştê bên cuda ye. Her tiştê me cuda ye. Berdilê Dilê xwe xweş. A ji ber dilê me xweş e nizanim yani Yollarım dikin. li gorî çandê li gorî herêmê jî tama devê merev çê dibe. Rast, aynen. Yani mesela aliyê me Ama zikvaki heye. newsa Rast e. Yani ber çavê me xwarina herî xweş a dayika me ye. erê. Tu nikarî mesela fikrekî ji bêjî wala No. têbê kîjan xweş e wala şambrekê diya min Ême xweş. diyema. Halî min wê tamê. Çünkü tama zikvaki em jêr dibêjin Belê. buya ewka me. Buya tama zimanê me. Erê. Rasta bebek zaten bebekam jî ez wê jî piçikek bê zanim. Xwedê jê re Sağ ol rahmet eyvete. Şîr dê wexta çi bixwe tama wê tişêj bebekir. Mesela te got turşî carkê doktorkê ji min got gohta te zêde turşî xwar ber belmê o probiyotik vîtamînayê mamostê ji min çêtir dizanê. Dişêj bebekê re tama wê bistêne wê bêhtir elmê bixwe. Wê bi elmê xwe tama turşî tirşayî wê hîn bibe. Turşî jî mühim e ji me re gelekî mühim e. Yani çiqa em bixwin jî em têr nabe. Ama ew jî xuya wê çi bêjim ava wê hejî hebin daxira jî nebe. Mesela turşînin jî defne yaprağı divêyek bixkê de qerebîbera lip divê ew werê bixîne de ya jî bexdûnê sinek dikeve ser de ji xwe bê sîrçê nabe. Turşiyê got ji tendurustiyê re tam bide bedena me sağlık aynakê aslında sirke û limon nakeviye de. Usta got masum gotna ta kutkur. Filme ew kat bîramin. Adile Naşit û Münir Özkul. Yani çend sala ji hevdû cuda bûne deş hevdû berdane ji bo çi? Ji bo gelo tirşîn çawa çêdike. Yek dibêje bi limona çêdibe, yek de bi sirkeye çêdibe. Ne her dukuncu ya go fêdê. Ne her dukuncu aslında ya go fêdê didê bağırsak bedene xwe sîr û ji ber ew fermentasyon ew probiyotik jî çêbî mesela carna ciyamî cet kiriye berî. Nak em tıkne de bij elê. Nok jî tê dixin cala. Ew nake ew maya em dibêjin ya çêd bê bû halê xwe tirş dibe. Ama sirke û limon û tişkîdî got ketine ewa tendurustiya got nav de hûn da dibe. Ew jî fêdê nade ma. Lê zû nerm nabin dema kam sirke têne. Xoya wê divê biçekinekên bêbêce yani bê xwe jî çê nabin êdî mesela carê goştê meksûd me digot min nedîtiye gelekî ew jî xwe dikirin ew xwîn jê ziwa dibû dihilandin zistana bê dolap bê dondurucu bû ama xira nedibû mesela ew jî wî fikrî divê biçekî çêjî bike xwarinê xwe. İnce dixwazim veya ji we pirsım êdî di marketan de can benim gelek kes jî veya bikartîne jê dibêjin turşu kur yani naxwazim ew bikim hazır. Veya davêjin nav ava tirşîn cî de turşiya hazır dike. Lê gelek kes jî dibêjin ew pir talûke ye. Maddeya ku di hundirê ve de heye pir talûke ye. Yani hûn çi difikirin li ser vê? Rast e ez jî wî şeklî difikirim weke gon wetiyê ez çawa min ji ciya xwe dîtiye ez wilo dewam dikim. Xoya wê sîra wê nahkê wê gijmîja wê qerebîber liba wê nakê yani biçavre îde yek teelmê her careke got çêdike tu ser dikevê ji xwe tu deelmê her jinek jî li gor mutfaqa xwe bêhtir gor xwe profesyonel jî dibe. Ama ya go tam sağlık û beden û fêdê yek jê bibîne yani sîra xoya ava û defne yaprağı jî nahêlê got xwe ew jî divê yek car nabixîye de. Hele defne ca dibihîzim. Yani sanki pir çêdike Ali bilmê de ama xuyam rast dibêjî rast e ama ji bo ku xerer nebî em mecburin em ji bo ku asîta wê bigirin sirke an limon bavêjin. Ji xwe sirke limon ji bo wilo dixîne. Ji bo ku asîta wê xera nekî ji bo ku nerm nekî û wextî wê dirêj bikî. Êrê wext rast. Yani mecburin yani yoksa pîlek tev û wê dengê nagirin. Yani ew ku nizanbî mesela nikarî mesela denga ew kete got bigirî vê nerm bibî xera bibî. Yani bu usula Halime Xocaz bêj Rast e. gerek disteme pir balimî ne wisa? Erê gerek zane bî. Anka bawer dikim distê wê jî alimî ye. Yani ew ölçü dibêjin ya. Ku ez çêkim peyva kesî distê xera we heye. Ne wisa? Rast çünkü ew denga wê zanî ya psporiyek jêr lazim e ama ji bo gel ji xwe re çêkî yani mecbur ya sirkê bavêjî ya limonê bavêjî vê tame xwe xera kî rast e. Hûn sirke û limon bi hev re tê dixin wî çawa çêdike mesela hûn jî tarîfek bidin mamoste. Ê ku em çê dikin em bi sirkê çê dikin. Sirka spî yan a sêva yan a tirî. Fark nake. Armanca wê tenê asîta wê bigirî. Mesela galonên 5 kilo bi fikrim mamoste te Belê. çawa çêdike. A tevlî hev em bêjin.
تي ترشينة سريع ولي تبني. مثلا خویام جی کود یا جه یادان نوکا دخنیش بوک مایا بگیری bilimsel bahs kir fermentasyon jerd bêjin ew mecbîrê gerek tu têxî ji bo ku xera nebî ji bo ku maya xwe bigirî تدخن بني نفس mesela tê piçek nokê xwe tê têxî binî û tê piçek xwe berdî hêdê dî tê sebzê xwe dagirî heyya karî bî tê ganûnê xwe dagirî sona ava ku em çê dikin ava kelandî piştî ku em sar dikin ew hazir şû ava hazir jî çê dibî ji bo ku ana hinek ava de qilor hene mîkrop hene ew xera dikî sedema xerekirine ew e أفا مستغم برا بكلن وصار û بكن heya karibin bera ava xwe sar bikin ji bo ku mîkrob û tiştê din de tê de nemenî yani mesela litrak av bî qefsa 100 gram yani qedehek sîrke hûn karin berdinê hûn karin tema wê jî binêrîn piçek pira keskin bî piçek wilo zimanê me ew bikî em berdinê û hep bî piçek nokê din ew sedema qere bî ber defne jî piçek dawê didî me sedema wê ev hinek qere bî berdivne hinek defne dixne hinek bexdûniz dixê hinek cehter dixne mesela ew ne ferze ê turşiyê de gerek û çekî gerek de asita wê bigirî ji bo wilo xwe û sîrke mecbûr e ku tu nexî tê xera bikî بله ku nexî ji xwe vê bibî yani vê xera bibî vê dîsa bibî sîrke ew alî bîlî me pil bala gelinek çîn em bahsa wê nekin لا ترشين هذا جيما بس مثلا كونسيرفي cama çetkin. Yani Nasıl? bir konserveyen şuşeyen camım çetkin. Tırşin de jet işte ku az zanım hin isot hene ev ke galonên plastik de çenabın. Ew naveyan çiye tam jalopan edbejin çit bejin tam zan. Wana jalopen rasta jalopen enerji dixne ere. ew Wana tufyan di hepen ez ê vê wana plastik dem nikarin çekin newsa. من خویان پلاستیک زو او دکی زو ته جبو کتخی تشتی پلاستیک هم و بهنه زو بستنی هم زو خرد بی آلی تنزوشی ده حیات کاری gerek تخ تشتی جام yani sedema beri dixistin naviye heriye çeydi bu naviyan çebun Çömlek. çömlek beri şu her düjitine bun tede çeydikirin جيرم جير Cera da çeydikirin mesela beri ana hayam karibin jbo tendüstriye de gerekem texin cama ev jalapon penêr dixinin yağı tene berdin sere di ew ka çedibi jbo ku behnesteni ali Türkiye de aynı ew ka Türkiye çediki çedibi Yani evji divan salên davî de zede bu ali sosyal medya kera so tefs Tabii diğer civakine. herkes çafet ki ev jinek tiştek çeke de wala xoş az bicerben az çişki çekim çamet ki ev şeke ide belad be zud be modajiydi turşi jid gerek hava ne çeseri ev ji hava hariser ev ji zaten şu tev aynı luk bu hava sen şu ve xarab yani mühim yani oknaki Yani tırşin mesela piştikime çekir. Diçen rojanda çedme. Demakım kapağaya bakın xarabın. يعني هنك Diçen rojana bakın. هنك جه ما هكيد بيجن قد تعملوا طعماي خوش شيء هش كبي نرمجي بي بيهتر دعد لي ما مستجير اسكو ذاتن الدحف تاده انه هنا دعد لي اما طعم طعم عدل عندنا هشكرنو تشتولو بيجن اكثر كده او ما هكيد دعد لي birikim rastı ودفي بطافي جنبيني راح نمكن نبيني او جيت تشيكي درك رشت حتى هبدو دعد لي انه كايدك طبعا Böyle icama mastagot ya medya icvaki edin her titi çetkin. Turşiye zud dibejin. Tırşine zu. Yani muvala çetkin. Tırşine zud dibejin. Yani çetki adın roji hazır. Tetki dolabı. Bu konserveyin buçuk çetkin. O konserve çetkin burası. Adın roji hazır. رنانا اوي زوفيج افيت كلين سيركيت كلين تشناتكن روكيت جهدت او جي براسا لمهد قالك ونجربان براسي ما قالك باجان بحث كرم باجانا استكما ترشيجي اصلا Çava. تير سير تشيد بي وجبسكي بهنا سيري زيده قلت كبي هندرو ده دوينه كي روكيت سيرفهري يجي طاوك بتين بر طاوك او اسيت او تشكا سيركي في داقن جهري نفوري يصوتي توش سير خوی دیسا یا کاری زاته و با جنا خود آن رنت آنجی بلندر لی ایسوت دوید دسته چکه اوج گروک کسر و چوت تخی قوانوز تشتکشی نایه اوجی دیوک سوسکی جی Roka disekin ilmi faham nekert. شبكه روكيت كنا بيكلاندن Ha bekelandi. بيكلاندن او استا باجان وسيركي كتنافا ويبفوري اذا تشو قوانوز ده ناسكني او Vakat bertaşte un çetkin. Vakat sos اشتي وكبر خوارني جراني غوشت ام حزت كنا ام دينن مثلا اما
ama tujayı gohajet ke usire hajet ke ojteka sos alternatif. arasta sos pırçet kina. Ya cür bu cür hene ne sama mosta gelek kez ber taşte vaka sosa çetkin gelek kez jbo makarnaya çetkin jbo kutekin nav xwarne çetkin henkes mesela av kapya isoten kapya bejin ya wana jbo ka turşin çetkin mesela av jbo kuber denim ber xwarne cana henkes tetkin nav xwarne ji yani sirkeye le dama ku dikela ev kavye diçe cür bu cür ev kana le bawer dikin pişti ku pandemiye herkes bu aşpej azbejim. Herkes lumala xo nan çekir, xarni çekir. Eko hayata xo da teneket ye mutfağı de pandemiye de teket mutfağı. Yani pişti ve ji ev videoyen çekirna xarni ve xarni ji medya civake pırhata belav kirin. Yani edi herkes mesela herkes karın bejim kara konserve çeker. Peki o sebzeyen haşık ve nefsa. ديتن قلنا زحمته او زحمتي البرشعبي ومزن دبو وقتا يك تشينك برشعبي كي مزنن تشخايك تشي بكي هدي هديك تعلمي جي جارك خرابي يا دو اخرانا بي اذا دستي خوجي دعمي تشعبي ويج دعمن بيجنا göz hizası göz nizamı insan da علمي صرت كبيت زيد جيب تشي بي شور دهلين pratik تخوني ويناكي بله حقيقة جي يعني جن پر حتى من دما كل مالي her tişteme hazır bibin konserveyen mi, tırşinen mi, az bejim baharaten mi, her tişteme mali hazır bin, zıvıstan eci em tetkevin rahatiyeke mazın az bejim. Ama devam bikin, ama disa stanikçe Esma Asi Godar bikin, kerem ke. Lolo, lolo, deli.
gelek spas dest xoş esmasi malatava. Belem devam bikin. Ma mustajva person. Ma turşine xo çekir, ma konserve xo çekir. Ma sebze ve feki xo ma em hazır zistanine. Ev hazırın arakan. İnca me wana çava bu beşerin az bejim, me beşerin. Me wan likidere bu parezin, me texin kidere. Yani henkes bejin libertave gerek takaz nesakne. Libersiye hangi mesela pişti konserve çetkin. Bejin texin demek edreş texin cekira şiş boku baş open baş çebir. Rast kotine ciheraş ew rahniya tavke gune çev nakhra nabe u diye hiç kişi dve nem nekeva yani ew nem khratke dehelin gor ametin ta'bay kil boşi berneçe mesela Antalya bejin dervre ve ka ege wana kenem zahfaya netin hişkirin nejtin hilandın ve çaxi haka meşhur ajbendine ani ben ana mexna dondurciya disa anji normal dolaba گفته که خانه خود کنه ته دور دم حافظه بکی اما در نه خراد بی نماوینا که زحف بی دوینال در بی. ونحن قال أنطاليا هاتنا سما مسوون الوراج أنا أخذ دومين مثلا وون فيكو سبزين خو نكان در بهيلا. لا تشتهي. وتدخل دولابا وتدخل. أنا دوندرجي ده جهبي واجب بشكل محافظة كنت إمكانينا در خراد بي المخواني ده شيء خراد بي يا در. إيش ما بيجي زورا دو شيء كده أما وقت دي تركي والله تمام مردين وباطمان بادري زواري زحفة شغل بحلوة دانينا الكود يجيبه تشتك جنا ما دي سجد في هجيها بنزستان تبكيونك هر هندور زوانا مني وخش باش هوا برنامج سروا پوشت إذا الجوروات شيت كن هنا هوا نتش سروا دفري konserveci رش بجوار شيتر. Yani mantıklı kisan kiskan job person mamosta. İşte ki mavan çeker mesela Antalya yani ciğer Antalya Bahras bir Ege ciğer hilm perzedeye. Nem rutubet. Perzedeye ve şartına xurekanji zahmete praniji sebze ve fekiyen ki hişkiri. İyice aliye Merdin Batman Diyarbakır ezbejim. Demek ki bu van veşenem liçi baldarbın. Mesela plastik yani naylon ezbejim. O kisen kutetkin naylona veya mesela taluka yazkan verbejim. نوصل ما مستجي بحث كر حيام كارم برجي كي تاريده كتاب لي خطاب قالك تشتا خرادكي رونيا تافي فيكيا سبزا تشتي وخوانه تبا خرادكي شخص هر دو سدم مگوت برجي كي تاريده برجي كي نپر گرم ده وشيرن انشالله خرانابي نايلون جبوك بهنه و گرمه زودك شيني جبولك برا نخن نايلون حيا كاربن جام کنه بو برای تخم پلاستیکا و عمری وان درشتر بی. بله. جمع مثلا بحث کرد نم کیمه گوری آنتالیا آدانا یعنی جی بحراس بی بحر بر اگه فکی دم سالوان درج هم کارن دمک درج وان بشرن. ایجا هر وقتی مدرسری دم گوت لگوری حرمه هرم به هرم حاضریا زوستان اجی دوگهرن. آن که مثلا از دکارم بیشم لحرم آمه بنی تچکرین، باستیق تچکرین، دمس تچکرین، هر وقتین قلی تچکرین وانا د چندامه د جیکی قدیم جیکی گرینگ تکرین براستی. اجازه خواستم جو اولی که جو تعریفه او که بستین ما مستقلی. لو رقالي جيجبو جنان راح تيك برمازنا او كلاندنا قوش را مجل نابن مكان تدخل ناف هر خوارني جبو وسط قادر سرقالي حفكي بسكن براسلي انا مرود بلكي بالاتني جنا دكشيني زلام جم بيركا او كن يعني خوانه پرتر هستکن خو عالی گوش بی بهتر جه باز دیدن بهتر بجین چلک yani İslam çıllıktanız berzina. Rasta. İşbolu bağlama pırtır dikşeni. U tüşte goş bi yani goş gori pireka pırtır hastikan pireka. İşbolu sadece müştep pırsima. Kudişte. Ana kalli beri mamusta piçek bahs kir beri goşte kezdan diye bu. Dixistin nav xoy jbo ava xo tevi bikşeni u jbo mikrobu hava jinesteni nav xoy de dma goşte kalli dgotun jer. او طعمه جودا بو طعمه که پر خوش دکتی لی دمین بری ده قاورما جرد بیشن قلی دمین بری ده تین چیکرن او چاوا تین چیکرن سری عولی گرک گوشته محب کی بیاغ بی گوشته بیاغ قلی نابی تایبتمندیا قلی جیش خو تی عولی رونه خو پچکی ببرجی برا رونه خو آوا خو بردی
گوشتی خوشی تبلی رونی خود تی سور بکی هدی آگره کی گرانده هدی تی قلیه خود نیزی دست زعتر بکلینی و بی براشتن تبری رونا خبر دا رونا ویستر گوشتی ویکد هدی قلیه حاضر بو شخو قلی جب خیره و رونی خرانابی رونا هلی بهم بستینی و گوشتی ما دمک درج ام کارم و شیر سر 20 درجه کد و هدی بحلی جبو لحیام کاربن قلیه ما برا کمی 10-15 درجه ده جیکی سار دبی کارن در و بهلن ماموستا یعنی در و کسار بی کارن بیرین گرمی و بحلی و قلیه و خرابی بعد خن دولابه یعنی شو تایبند مندیا قلیجی او یاغ به یاغ نابی بله gerek goşteki bir yağ bi mesela kumiya berxka çetkin bu duvevan çetkin rune duvevan dhalinin dawiye goşte xwe dixne heyde di debrejin dawara biji disa gerek rum berdne seri rune hayvana bi duve miya bi berun çena bi qali بله شو مثلا دماغ الصالحة جي المالي أم تدخل دولاب بيجن بتشكي رون بردن سر جبوك هوا نستني وخرانابه خرانبي يعني تشتك مفهم كر أف خوركين كو أم تشتكن أو حازين كو أم تشتكن كش كلك هوا نستني نفسه لما خوانين كو هوا نستني برزو خرادبه aynı öyle tabi şu Armanca van tabi a Turşiye biji a Zuvakırne biji a Qaliye biji tev Armanca van beh nesteni amri van drej bibi بله بله هر وقتين veya جيجوا فرس ما وسط نهال المردين الباطمان اللي آمده وان هر دته كرن دمس تشكرن بني تشكرن باستيق تشكرن يعني دما كزبستان هر هري مامه جيده مثلا خوارنه شونا چرز مرزان بني دتنم چرز خوشي او چرز هري خوشي او İca dişekirnavan da devamlı çubaldar. Mesela bastık tava çavat teşekkür. Öyle dıms teşekkür. Dımsıyt kelinin vak xolike tişkil aznağlı txna nav ve avatırı da او avatırı hatta tir nukat be dıms pişti go bu vak pelul em bejin nukat txna havdal pelul ولا تيجوته تخنا حليل جيجيرة لو بهتر أو قارنة أما باستيق سر جلكته ميزي باقج وتنك فعلت كن ضمن برطاف كدي حتى زوابي إذا هناك كنجيا تافيج جنابي هناك جولو ثاني شيء كن أو جي وقت تقولي بيشر زبردستي ميزستاني بره بني چاوات تشكرم وياج بني جد في جزء خد خوشك بيش كني أو ناكي هورنا بنام دستي تدا تيك فيك بتاعي خو ببكي وكي صوتي جوي كيشكي دناف بلولي ده ببكي چند جارا هر جارا كي ده دا خوشك نتنك جيناوي أو ناكي تام تشري بتشيبي أو جي برطاف كده حتى أو جي إذا هشت بيت أدلي أربان نيد كن دقنا أو نماوي ناكي ديس خرانا بيبي يعني مبيش كدي تينهلان أنا كبيما هيك شيء كنت بني وباستيق مانجي نفسه نايلوننا إكمين ده سري يعني أنا كان بيجن دما باجانا يا بيجن باجانا ترشينوانا يا بشتي ما هكذا هيدي ودس بشكرنا دمس وبين باستيقان نافندا دمسيجي أزم حرما ما يقيم يعني حرما مرديني حرما باطمان كرجة توري مرديني نه راسته مجارا ما يم بيجن يعني نافندا چاندا تري باستيق دمسي شو حرما توريه دمين بريده أنا سلاف رج جندي خرج بشينه ممكره دی باوی خورجی هدی دی حضریه خود کن جبو وقتی محصره دمسیجی کنه تریه شیره بی نه مزرونه بی خوش نایه چقدر تری شیرین بی چقدر تریه مزرونه بی و دمسام خوشتر وری و بطعمتر وری تریه مزرونه جی تریه مزرونه تایبته سرولو مردینه جشخو پاتنتا ویسن بله راسته یعنی ولو İyice av triye mezrone farka van çi cudahya van çi de şerin tire çavaya. Du tipi triye yek xwarne ya. Mesela triye tayfi triye berdirejik. Ew jbo xwarne re xoştire. Ama triye mezrone şerin tire qafşile wî teniktire şîra ve pre. Leden dike van jana ma mesela bedendik çedbedim yani bu triye. Ezana beş. Unçava dumse çetkin اما ولي ده حسرين تريخوا آوا خو تكن آوا خو هدي نقاريان بردن سري نقار آخر كسبية خيرا نقار أو دمس مايا دقري أم دجرد بجن فرمنتاسيون أسيتك وي آخر ده
بێوێ ئاخێ جی نابی مەسەلا ئەو ژی تشتێکی تایبەتە گوتە نەقەری نرخی ئاڤاتلی نابی دمس تهێدی زاني ازمه وقاز بروفيسيونيل وقتی ماسره یعنی تم دێ باوێمە تەv ڕازێمە دواجي برتج کارێمە مالوانا yani maşallah razême navdarin serwilo dimsame jî xweşî çêtkin karê wan jî yani vî işî de bûne spor بله ewlî ava xwe çêkirin neqara xwe berdan serê têra xwe dikelênin di saeta kefa xwe berdidî îca wê avê em dizelênin em dîsa sê saetê din dikelênin yani demeke dirêj de heya ava xwe tevî berda hêdî hêdî îca dibî dims îca tikarî wî dimsê dawî ji xwe tiştê din jî çêkî aynı dîsa wê ava xwe berî ku bûkî dims zelal dikirî tu ervan berdî tê bikî bastêx pelûla xwe çêkirî ji xwe têkî beniya tê em jêr dibêjin kesme gîzmîzê xwe berdî serê بله yani tikarî tiştê din jî çêkî pê إيجا دماغ دمسة شتكن çandek jili gündeme henem samamosta pelul çetkin. Yani liki jam mali demste çekirin dve mali pelul çetkin. O zarok çume mali pelul. Az pelul redbejim pudinga heremame. Vaka pudinga biraz di hakikaten jî o pudinga bu xozayê jî. Yani hoş ev jî li gundek çandek ne usar. Rast heremame teva da herema toriya ana herema dereverî ne tem tev navera toriya dene. Demên berê de bûye çand. Ana Pirtûka xwe jî bas kir çanda kurmanca de çanda mutfaqa Kurda de sê tişt hene bala me dikşenî û xwarinê me sedî heştê bi wan tên çêkirin. Serê ewlî goşt e. Goştê berxika ye. Goştê miya ye. ew yek tiştî mühimtir. Yani xwarinê navenda xwarinê me de ew yek e. A duduwa genime. Savare genime sindikin mesela teb genim tê çêkirin. A siyasî tiriye xuyam dimse. Tiriye. Berê şêranî tune bû, berê şekir tune bû, berê şekirê hezir tune bû. Em şêraniya xwe ya ku hingif hebû bi hingif yan jî bi tirî dixwarin. Ji bo wilo demên berê de bûye çandeke me ji bo me jî taybet e em dimsê cêkî cuda ye taybetmendiya wê. بله tune bû şêranî tune bû heke dims çêtkir şîranî û le dibîra min yazda meha benda dema mehsera bûn pelû jî ji wan re pir xweş dihat ana ber çavê me baklava hebî kes bala xwe nadî pelûlê مخابر yani ana jêr dibên herema Mêrdînê jêr dibêjin hewdel Batmanê em jêr dibêjin hewdel pelûl yani Tirkî jêr dibêjin pelte ev tev pelûlê tê çêkirin çitkî ava xwe diriya dikelênî hiçek ervan berdî serê baş dikelî jêr dibêjin pelûl. بله بله yani hakikaten jî herê yani welatê me pir dewlemend e aliyê xwarin ve xwarinê de yani ne tene herê mame ez bêjim her derê pir dewlemend e mesela aliyê Egeyê ez bêjim vê mehe aneka dest bi çêkirina tarhana kirin tarhana jî aliyê me pir tune aliyê me pir bêtir şorban nîskê tê çêkirin şorbeşîre ya nîskê tê çêkirin li aneka tarhana jî hediyê di berbela bûye yani lewra pir xwezayî ye di hundirê de her tişte ye an jî erîş de çêtkin an jî mantî çêtkin yani em vana jî bêjin yani lewra ji her derê em tên temaşe kirin em serwan jî hepkî bisektin mesela bawer dikim û tarhana pir çênakin mamoste yani min nedîtiye me çêkirî çünkü welatê me nîne lê dor Antalya'da got hêdî milat çêtkî her cihek jî tarhana wê cuda ye zaten mesela maraşê wek çîpsê tê xwarin hinek jî dibe qizilcıqlı tarhana hinek dibe tuj Isparta tarhanası uşak tarhanası hemû jî gor wî cihî îde cuda dibe lê tarhana di nav de wek te gotî tişt sehfin ji bo bebeka zaroka jî sağlıqlî tir sibik bir carna nîsk bebekê aciz dike ew jî tiştek zistanî re mühim e hem dîsa jî pratik e yên bêhtir ez tiştê pratik jî hez dikim Newsa zûtir tiştek wer çêkin destê yekin mêne valê jî hazır yani dikef tiştek
kevş tetxid avdiki u Evet. hidet be çorbaya. mesela em be ölçükeke go em bidin qabatasla litreke kav dve 5 qadahi avê û her qadahi kavê kevçik xwarin tarhane bikene ide tu kefa xwe dibînî cana mantiyas kimene cana jî hinek qîmez bixmene ew ide kefa yekî çavxwazê cuda Bele. cuda çêjî dike Bele. İca tarhana çava çed ben un zanim ama. tarhana em xwe min çê nekiriye ama tişt hêdî têne dîtin medya civakê de jî mast ev em dibe danê kutaye kapya biber işte Nok, baharat, fasulye. nok, fasulye her çeşitli farklı ciddi çekirin. Çünkü tam ecinize çavi tarif edin ama işte ana temel mast dane, kapyaya, salçaya, arvane ve asırının distirihin zuatkin. Pişti gozwa bu difridenin bu muhalab safokat işte. İde vak ya toz goma arvan te hilandın avji. Bele. Kiskevi özellikle çek zaten de emnak ya tarhani danne minekşini da pekhrane be. Avjwa kiskaji قماش نايلون بله. ناكيج İca lehin herevan mesela havala kamne şu Kütahya'ya aliyevan ev pırte çekirin. Tarhana pırte çekirin. Evan mesela şil dehelir. Pişti ku tarhana çetkin nezi bis roji her roj vaka havir ev dikin yani tevli hev dikin. Pişti bis roja dema ku çedbe dema vaka havirek cana je nanji çetkin dışını fırına nanji çetkin. Cana je zusa zuva dehelin tetkin kiskan davajın dolabı. Demak çetkin dahalinin da avacamı değil de vusa çetkin. Henkaz dikin vaka toze vaka arvan. Heş dikin safoka dikin, hur dikin vaka arvan. Hakikaten jin le herema matineye le tarhana, aliye Ege, aliye Marmara, aliye Bahrat Sipi. Anatolia zede ya. Pır zede o çandaki pır gringe ne olsa. Raste. Yani demam kudu fikrin her tiştin navbede heye. مشتغلات تسكنن جارك هني بيجنا هر ولاتك تشتكي چاندي نوك هفن يعني الجور وي هوايا وي دريت تشترت كم الجور وي زحفايا خوارني ام بي مثل الجمع باجان زحفن تر زمل باما بيحترم كربواتي نجم جارك belgesel ki dedit ceheki okyanus buna nahai biram kudere masi hişkiribun شور دلندن زستاني وانه جهستكن ما أولناكي ده belgesel ki dedit mesela Masiye hıştık. ماسي هيش تكرين دهلاندن شورا تشاخي قوتي قد خكرين إذا أو تخون بيجيهش يعني هر جهة الجور احتياجية خوجي تشتاچيتكي تاخو ياكرين بيتش احتياجي هاي تشدينا هندك لك إذا ويناكي أو زمان ددي ويناكي شورا جور احتياجي خو أو جيد دنابيش Yani hakikaten ligori hereme çant duguhere tama xwarneci duguhere tama devemeci duguhere و herkesi hereme wan çhebe ligori veji hazri dikin nefsa yani cek bacantına bir pırın dikan Ciddi bacan çandan wan Bele. şetkin raste. mesela dema kam dvejin riha cide baharat isot de biram nefsa bazım ser baharat acı bir Sote tuş. isote tuş de biram teznak olmaz Ana de çava merdini yola. yani isot vussa demek xwarin per hat bi merev xwarne tam nasne nefsa yani le dema tuje ke xoş be وك اي Tek tuş رحايه bir hediye de ulo tamir biti başa ama kuzmane tabi şavteni. Ya zeden de baş. Yani tane بله او tujbun او ke dedite khsare dedite. بله Tamma xwari nakipe. بله ایجا یعنی من هدیه دته خجوام تندسته مج بو میدا و رویه مج از بیجم فرحادی نباشم بیاجی Ya zeden ne baş. لگل کس مخابن حز دکن Ne xwedan dedin dixun xwedan dedin mektubi xeyt tişteki xoş ulu. أجزي حجيناكم كم حجينكم yani acı hep kestim ne pırız بیجم ل علی ادنا و حیوان پرته خوار علی مردین و دیاربکر وان biz Na rihaya irfayı adana şkoleve. Bibereke wan heye şine ne sonra. Ya eko bu khir malka bi kharab. Ama diste xo diye jar ki diste xo dam ber çavi xo da ya vaqti agriyam wa yani her tuje avji ne tişteki xoş yazdım yani ama ne kefaman jete. yani her insan juda ya demek ki cehez dikin hakikaten jmer acebte لگلک insan hene Almandına. علماندره به حدی خوارنه نخون yani مروفك جرحه ka beje hadi nakhwa yani hin sali sesal ne dest be khwan Şermezar dikin be. yani hin sali sesal hadi khod
حز دکم علمان. علمینه یعنی طعما دوام مثل- جواره وکمه حاج جنایه باور دکم یعنی امام دخون هستر جچاوم تاثیر وان جنایه يعني سما جو بهارات هني ورفال زيد حجي صوتك كم يم شخصي مجي الزحف حج جحتريت كم ابخوا شمردين جوها بس بله. ببين اددمها اش خورا هش دكم دب من طاليا جي شو حالا جادهش پر خوشه عندما جهتر، که ناو بطاطا ناو وانین گوشته سور از بجم پر لحفد چه يعني اللي كيف مجي جرتي والله تم مردين جي زحفه يا غوريا وما بكلم مشوار النهار نافدار بله إجا بحصا رحا كرن بحصا بهارات وصالچه هنجي بكن عندما كان بيجن بهارات جيدا رحا تبيرام بهارات توج از بيجن بیبری توش جوا بپرسم من بوسه بهارات چاوا تکرن چاوا ته حش کرن انا این نافدار شخو کم توازانن بیبرا سوره Evet. بهارات پول بیبره بله اولی بیبری خو ددن هف وان دقشیرن حیا کار بدندکی وان جه دردخن کو دندک تیده بی تحلکی زواد کم بیبره مجي ابن و زاني پشتی کو زوا کرن دخن ماکینا او که اروان دکن دبی پول بیبر يا رش از نغرد مشتغلات سكنه وقت بين شادرا نايلون تهيلين محافظه بي او نماوي دهيلي رش ببيز بیبرش راست او که ده گلی تاولی نخیش بو کرش ببی و بیبره کردن هیا رنگی ویجی حب کرشه تجدره اما راست ایسوتا رش ولویا اما قربی برش خو لبالاتی متنه ام حاسب او که نوکای پچکن وان دکشین ماکینه ده دبی او که هروان آن تارچن مثلا آنا أو شي متفزانن أو شي تارچن دارا ده أري. قفشلی دارایه تارچن بله بله راست اما مثلا جحتر بهاراتا پر تین خوارن جحتره بیبرا سوره مثلا اف هر دو حرمی مدجی لاتانتولیا جی که گوشت هبی که جحتره تیخی طعمای خوش دیکی خوشتر خیره ناکی بله بیبریه هی مثلا بیبره جاوروپا هاتیه بیبره هدیه دی روزماری زیرد بیجن او جی زیده دبی جمالات مسقط یمه زده بويه هديه مسقط هديه پر طعمي نادي مني مسقط يعني على ما عندنا كشاشه طعمك جداي او شيء اما خوش طعمك تاع بعيبه تحل عيني طعمي دي لمردين بهارته وان پر نافداره يعني جرد بحرم بيجن حف چشيد مثلا جرد بيجن حف چشيد كيميون مثلا پر خوارنا ده كبسه هي المدينه تزاني ما مستويه كبسه دبيجن كبسه يعني İşte o haf çeşidi aslında. Nasıl? Mesela baharat, tarçına, kimyona, pul bibere, tabadı hınaf haf yeni bahara mesela. هي لا كليتشا سوري كان. وامبر هي Kuliçekene mesela yani kuliçeku çöreka Süryani heye, baharat ede heye. Ve baharat ana çeyna bir mesela gerek yeni baharat قصة بهاراتي بينا وينا كده بلا شكو او بهارات Şey hep şu taybetmendiye ve ci eve. Baharata ve mesela daykeme beri baida kuliçeka اري çetkire. اري بلا Çıdıkın çı baharatı van hebi. جهه كنا وسا كنا ودا Yeni bahar tede heye, kimyon tede heye, tarçın, rezene, ondan sonra karabiber pıçak yedikne, المردينة kimyone, بكتير يعني بهاري تخننا mahlep, bir mahlep cinabi. mahlep شي مهم Mahlep çi dendiki çiçek aya. Ve ev dikin ve tamir dikin be van cinabi. Tava dikin mesela kuliçek çetkin yani tene ne be xwarnada tişte hevir de şiraniye de jî baharat em ev dikin. يعني حقيقه مثلا اما يعني خوانان بي بهارات من طعمه جناستينه او شيء اللي ما عندنا هرما زوات من نفسها يمكن. بيتر خوانان بهارات چتكن Rastı. يعني يا براستي جبو تندرستي امرو پر نباشه يعني بكارنا پر از دبيجم يعني حقيقه جبو كو او جي زام بدم تخن باشه لا جانم عادته دتخن پر تخن يعني Mirov çıkaz rojhlat heri ali Çin'e de ali Hindistan Pakistan da heri baharat zede dibi. Çıkaz rojava da heri ali Avrupa da heri baharat kem dibi. Sedema ve geli diroki de gelik jbo ku khazaya wan evkada alemandine. Mesela ali İran'e uçanda İran'e çanda me ama me evke eve. دشبهب دشبه هفدو هیدی دی مثلا ایران و پاکستان دشبه هفدو چقدر روجلات هری بهارات ده زیده یه چقدر توری آلی اروپا ده روجاوات کم دی بله او جی اشقولی و علماندنه که او دبی ای آلی روجاوا ای اروپا دبیجین ام دخوازن تعما وی تشتی بکن مثلا کت بهارات زیده بکی
مثلا طعمه باجانه راش ناکی طعمه گوش ناکی زیده شغل هر خوارنه جینا سیرک جی مثلا ولی کت سیر زیده تیخی خوارنه که طعمه تشکی ناکی تنی طعمه سیرته تشتی زیدهش خوارنه را نخوشن او که تبعث کرد هم بهارات بی هم خوی بی هر تش دنیای ده دنگه که خوارن جی شخو ماتماتیکا چیکرنا فیکی و سبزایه خوارن تف منطقه خوارن تف دنگه که یا زیده جی خوارن خوشناکی سالچه هر تش دنگه که از بولو از بیجم به بهارات جنابی پر بهارات جنابی به سالچه جنابه نفسم سالچه ولی هن خوارن ده خوشه هن خوارن ده يعني نخوشه هر خوارن به هر بهارات نای چیکن و هر خوارن به سالچه نای چیکن عیارا واجی هی مثلا چون بیجم بهارات کل کس زول خوارنیت کن اصلا بیجبر او ویتامین و تشتوی دناب ده بمینن فیده بده او جداوی بری گوت بگری کلک دوات لی بکی هر بهارات به مهم تر چی دو خوارجی veya او که با اصوله که جدایه یعنی او که گرینگ از بیشم گرک کس هر چیزی خود و قباقا بروشا خود گرن و دچ روده لی هری داویم بهارات دیخم خوی کنگم دیخم خوی جی مثلا ام به گوشت جان گوشتی ما برخکا زوت کلاندن ام به یالی دلیت که چید بی اما یه دویر بیج یعنی او هیچ که تو خویلت که بهتر هیچ که به ایده نماتی جوتن او جداوی لی بجیر چید بله بله اینجا ما گوش سالچه یعنی لهريمانه salça jî bikaranna salça jî gelekî zêde ye. Mesela a biber az bêjim a îsota û a bahçana. Anika hediye dit dest çekirina salça yan jî kirin. Li herêmame ez bêjim. Îca dema ku salça tek çekirin. A herî gêng çi yên bala xwe bidin çi? يعني او ناكيج دوي زواب بي انواوي ناكي هناك تكلين ان ددين برطافكي وهناك جي ماكينات خنو ددين برطافكي خوياوي هیچ دوی نکیم خوی به کیم خوی بونج سالچه قبول نکه دیسا کنسرو باکی اداره ببن اما سالچه قبول نکه دوی تام زوان بیل برطاوی او طعم او خوی بهدو زمت بکیم بیجی یعنی گو آب ناب دما زوان نبو نم کشاند خویاوی کیم بو الا هکی و خرابی إيصوت وعباجانا جهف جداي تشكرنا عيني لسه نا جهف جداي مثلا إيصوت الماكينات خن آن کنین آن نکلین اما باجانا مثلا کنه کیسا خوی دکن آوا گو نباش درجه جوا کیسات چی ایده باجانا گود کیسا دما نوکال ام بدیس صافوکات کن چتانت کن عسرینن ویت کلینن آنجی دی سر نکلین هنگ دین برتاف که خویا خو زیتا خو والید کن نوکات عدلین خنا خو نوزانا کیش ایجا سالچه جی تشتکی خوراک کزو خراد به حقیقتا جی پر زو خراد به İcam salçaya koy dolaba ve şerin amcam der ve behelin yani hakikaten çekirna salça az bejim çekirna konserveyan zahmettir. Levra gerek liser sereve bistekni yani çen rojada çedbana ka salça kilok salça mı çekin çen rojada. Av juwa kan qadari de hafta da qoydi hedi Harot dedi nefsa. Sergem kirna tam kem bejim. Se juri salçana. Aji wulu zan. Yek kelandine yek ber tavi zuakirne یک جی او که باجانه شه بیبره سور bu makine dikşeni. Dikari bir se cura salça amade biki. Bu xazi zu salça xoçe ki gerek bikeleni. Armanca ve ji ava ve zede bufroni tene ava xoyi fekiyat ede beheli. Armanca tevavle berta ve ji bulobi gerek dinama ve berdi ava xo berdi ava xoyi fekiyat tene ede beheli. Hinga dama berta ve bir gerek her roj nafafki. Bale. Hediye nafafki. Jibo ki kavşil nekti. Ava xoyi binici berdi. Bulo amade dikin. Bale. Ama jibo ki duzu çeki gerek de bu kelini. Te bacane xuhur biki ava ve bu derxi te berocha xo hediye agre xo biki te hinga kari zu çeki. Yani am karan bejin heremeyn ku zu sardı bin. Bacan jizu xalas biraz. Karın hamki bikelin o paşa bikin salçam. Aynı bu. Kori Almandına yani. Halu tiştik kadiş hat kiramın kerem derbe. Mesela am tıkırın şuqarı am diye destana gelek birek am diye güvenliğin am tıkır. Tiştik bihist yazık mukandet bijim. Behinek golmali jitken aslında ne doğalın. Katkı maddesi avjitkine navdı. Avjizaro karana başan bejin gelişme avatıştı ana kırat ki. Hazır yani. Ne hazır. Yegul mal çetkin proje edi alimi netiştnatkine navdı. Yani bir araştırma yapıyor. Bu karana bir tıbaskiri xuyam gerek xuyet texin jibok mikrop de zede neben am xuydixne o hinga
كوت دافي وكيل كوت روم بردي ياخي بردي سري قافشل ناقدي ناهي بهم بستني خرنا بي اما جي بي كوت تشتبخي اش قول في يعني وقت قطمة درسيك ايضا هناك يعني علمي نتكنا نابدا او جيك عند كرنج جيك اولبه يعني اولبون ام ناس بكن كم بفكر من كان تشتكي بخون فخد او جراس بر برزيده قالك متواشا دكن بنري ما هيجا يعني بر زيده نخوازن هر تشخوزایی بی و نه برچی میمنه و نکردن تشکی بخون يعني ولو يعني تولو بفكري ولو ولا راسته اما كم بكن يعني حياه مكارب تمام راسته حياه باوريا مجي هبي مارقه كباوريا مجي زيده تشتي برزان جينا باش يعني تشتك برزان بكرك او جي تشتك هي يعني ونكرن ماتاكا وافا اما جرك يعني ولو جينا فكرن ونبر تشمينه ونكرن تشتكي بخون بله راسته يعني حتى كنت استمع ورم لكولين بكن حياه مكارب ويجيك ناس كري جيك اولام بكرن باشتر ام هر تم دبیجن شخو تشتم پاکت نباشن ام هر پروگرامی ده دماکو ام بحثات هندرستی بکن دماکو ام بحثا خوانه و خوانه دکن ام هر تم دبیجن دکتور جی پسپور جی هر تم لسروی مثلا هشیاری آنده ام ویاج دیسا بیجن راسته خود تشتی خوزایی تندرستیه بله ساعت باش اما پاکت جی مجبوری يعني قالك حشتي 3 مليون انسان هنا وتقولوا امكاني والقي زيده جيدي يعني دان جانا مجبور دمنن يعني تشتم باكيت ما بدخو يعني كو زيده تشي بي كسن في خيلاك جي تخني خويا veya برجل veya زانه بتشتي زيده ده خيلاك ده هي يعني مثلا انا تماله خو تشي كي 10 كيلو تشيكي بله انا مثلا تهري تونك تشيكي چاوته چکی خویم نابی یعنی بله ما مستوقت موزیک هات اما دیساج اسماء سی استناکا خوش گودار بکن و هری داوی جم مساجان و تخوازم بحثا پرتوکات جی بکن کرک سپاس کرم کن
Veki devan çavsor kirin Bina falim erişkirin Veki devan çavsor kirin Bina falim erişkirin Bihar tari uğraşkirin Cane şerin ev farkirin Cane şerin ev farkirin Lori 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 kamın Sebru arama jinamın Tudu hali ber çavimin Çaren ayej destemin Lori 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 kamın Sebru arama jinamın Tudu hali ber çavimin Çaren ayej Esma Asi, dest xoş, gelek spas ki malatavan. Bele icam bi çend mesajan devam bikin. Ji Ceylan Pınar'a Rihaye mesajı katiye Mehmet Tuncel. Dibêje gelek slavê xwe ji Halîme Hoca û ji İlker Bekre dişênim. Em ji gelek slavê xwe ji Riha ji Mehmet Tuncel re dişênin gundê Hello Belo, Hello Belo mala ava gelek spas bikim. Her vakîdin pirsek hatiye an jî fotoğrafek wêneyek ji me re şandine. Muhammed Raşid ji me re şandiye. Wêneyê xarnekê şandiye. Weke tirşîn ez bêjim dibe qamişlo tê çêkirin. Jê re dibêjim makdûs. Dibe dawiya îlonê de tê çê. Tu zanî mamoste? Dikarî behs bikî. Tu jî çêtkin? مديت هناك تشكر اما مبوجي او تشينك زحمت يا وجي او جي باجاني رشت كلينن افي دشبرغو جي وري زواكرن تكنا كيسات تشتي جراند دي نسر بشوي بروجي دهيلن اذا نوكا جويز اف ايسوتيكابيا وديس سير وناكي روبوتات كنت شتات كنت كنا نافد واجد ناف زيتي دهيلن زيت نسر بي او جي خران بي الزح جي حزتك شقوا ويني وجي جمره شاندي حقيقه بطعم خوياتك خوش بياتك مالاوي افان بيجن her vakitim pirsek hatiye mamosta veya jijwa bir pirsim Cengiz Bek ji İzmir'e bavardık mijmene mesajek şandiye dibêje ew tiştên ku konserveyên ku em ji marketan dikirin gelo ew maddeyek tê dixin navê ji bo ku xera nebe dibe ew ji bo tendurustiya me gelo baş e ne baş e mij xwe beriya stra me bersivavê da te got em li wan binirim tiştekî min dikarim bixwe Ana seçer madde dixne Slav roj havalê jare bikinekî ji bo ku emrê wan dirêj bikin mecburin kimyasala têxnê. Newsa Seriya wan jî strik asit em jê dibêjin mîna lîmonê ye gerek bixne. Ana tu pir ew bifikrî ne tiştekî tendurist ye. Ama mecburin ji bo ku emrê wê dirêj bikî ji bo ku karim bigên herkesî tişta têxnê. Strik asit ji bo tendustriya mirov ne pir zirarê didî. Zarara wê bikinekî heye ama ne pir e. Mîna lîmonê ye em karin wê bêjin ama ku tiştekê ku kerî mesela konserveke hûn kerin emrê wî 5 sala bî kesin bere nexwin. Yani tiştek çıkaz ku emrê wê dirêj bî tawka kimyasal tê dene mecburin çünkü yani. Yani başka çare wan tune. Ekarî wê bikî. Beli her vakitin Cengiz Bek pirsekadın şandiye de aynı mesajı da dibêje sirkeye alıç yani guhîj newsa sirkeya guhîj dibêje ji bo damaran gelo dibêjin baş e dibe veya rast ne rast û ne doktor mamosta lê dîsa jî ê ku xwarin re mijil dibin zanin van tişta jî ê ku me tevaşa dikin bere vê zanibin xebata me tev ser xwarin û vexwarinê ye ji bo wilo bala me jî tiştê wilo pir kişandiye me berê ana civan şuxulî ji xwe çanda me jî xebata me jî ana em dersê wê jî didin ana ê alıç bî ê dirî bî çi bî armanca wan yek sirke ye
sirkesi asite. بله Çıt ki reviki mirov pakış dikin. Yani tiştiki başı ama teneb tenaxu sirke ve xuy ve bişawteni hem midata ve kulbiki ne tiştiki başı. Gerek mirov emkarım mineke bidin ku qadahek abi berekevçek sirke texi. Yani ezede ne başı. بله و تناخوا نکارن وخون و بشوتینی به هم قرکام ما بشوتینی هم میدام نباشه برای وی زانبی امکارن برسواوی ولو بدن و پشت ویاج پشت پروگراما مجی ساسیان پروگراما تندرستی خوزایی هیه پروفسور دکتر حالیت دمر هر هفته لسر نخوشی که دسکنه و لسر نخوشی او که تعریف آنده به کیجان نبات جبو کیجان نخوشی باشه کارم ویاجی تماشا بکن اره پسپوریه که اوجی لورا او سیرکی از بیجیم آنجی هن نبات هنه دماغ و تدخین ناف هفدو تعریفک چید بله گرکم او کان زان باش زان اما چی قاسته خن اما چاوا دم بکن اما چاوان بخون کارن جوراجی ام کارن بجن گودار بکن تعقیب بکن و پرسه کادن هاتیه محمد علی جمره شاندیه دبیجه جانا دماغم ترشین چتکن ویا جواب پرسم زون نرم دبن قالوا جبوكو ترشينه من نرم نبن دوام چی بکن ام چی بال دار ام ناکیجی تشتک زحمتیه دستهین کار هیچ نرم ناک دستهین کا خوش که اما بخویا و ناکد و نکیم بی کیم خوی چی به محقق و نرم بی هوا بستینه و سیرکه جیت و بکوی یعنی ما خابن بی سیرکه ایده نابی چونکه سیرکه نوستا نما در نزیده اقلیم جیده گیش بو بری بکی محافظه نبی سیرکه دو بخیده یعنی خویا و جیت و نکیم بی بله گلک سپاس مساج اکشیش بو اسما آسی خانماتیش بو اسما خانماتی دبیجه از استانبول ندیم تایفون بخیر و سرکتن انوین وشانه دخوازم گلک سپاس دکم بدنگی عجب و بده و اسما آسی روژه ما رنگی کر جوره سلاوی خوشاندیم بیجن استانبول سلاو جوره جهاتیه her vakidin mesaj kadın jî ji were hatiye İlker Bek dibêjam ji Batmanê em temaşe dikin ez gelek slavê xwe ji İlker Bek û hemû temaşevanan re dişênim û pirsek şandiye pirseka xweş e bi rastî dibêje li herêma me dibêje alaqeya gastronomî çawa yani ciwanê me êdî alaqeya nîşanê beşa gastronomiyê didin dibe gelo Slavê min ji Batmana rengî re herêma me tevare gelek spas dikim. Piştî ku ev medyaya civakî zêde bû, piştî ku ev Masterchef derket seriya ewlî de, bala civana zêde kişandin gastronomiyê. Ne wisa? Li dema ku ez mezin bûm berî 10 sala 4 mekteba gastronomî hebû. Ana nêzî 6 bajara gastronomî bölümü derketiye. Yani balawan zêde bûye. Ana beşamî jî çekirna pasta û nane mesela li Heskîfê beşekedin a aşpeziye a 4 sala mesela gastronomî heye li Batmanê xêra van tişta bala civana zêdetir gastronomî kişand. û yeke tiştekî din jî berê aşpêjî ne meslekeke wilo berçava bû gel pir muhîm lê nedinert lê ana qîmetê didin aşpêza qedr û qîmeta wan heye زوب زونایم بردستا یعنی بویا مارخا ایکو مثلا آشپیش بی دبیجه از کارم خو مالخ خودی بکم یعنی افجی سدم کدنه جوانان ایکو ما تماشا دکن پیرک اغلبی برا وان بولما بنقینن براش خوره بخوینن زوب زوب بیکار جی نامینن درفتا کار زیده ویشی ده یعنی جیمش هیا بردستیم 12 مروف شغلن çar hep qîzikin sê çarek jî ciwanin cî pirin insan karkera pir digerin ew jî beşa gastronomiyê dixwînin an yek balawan dikişêne ev heya karê bin bere ji xwe re mektebê bixwînin mekteba çi bî kîjan mesleka wan hebî bere mekteba wê bixwînin ama an ciya jî gerek tevlî mektebê kariyê xwe jî bikin mekteb tenê nailmenî insan tiştekî gerek tevlî mektebê karê xwe jî cîbênî sedema wê piştî ku mezin bû ew zilam ew kuruk ew qîzik ku nizam bî pasta çekî karê me nayê gerek tevlî mektebê karê xwe jî her du tev de îşallah bêkar namênî
بله گلک سپاس مامۆستا پرسێن me û slavên me ji ser serê hevdû tên heta ku distêm werî ez ê bixwênim ji Esma Asîrê dîsa mesajek handiye hatiye dibêje em biçin tatîlê biçin betlaneyê jî em her tim programa ve temaşe dikin gelek spas dikim mala waba Osman Özdemir û xuşka ve Sümeyye ji were mesajek şandiye dibê gelek slavê xweş Esma xanim re dişênim ez bêjim û ew pirsa ku min ji we pirsî jî Selamî Öner me pirsiye dibêje hûn karin navê min jî bêjin ez ê pir kêfxweş bûm em gelek slavê xwe jî ji Selamî Öner re dişînin pir wextê me nema mamosta herî dawî dixwazim behsa pirtûkatê jî bikim İlker Aksoy Batma Mutfağı kaz awlî nîşan bidim te kengî nivîsand mamosta veya bi 2 sal berê min nivîsand. 2 sal bere rast e. hûn rêve de dîmenên wêneyên xwanan jî heye dîsa nîşan bidim Çêkirina wê ye bin behsa Pirtûkaka rengîn e bi rastî. Kurda jî kir. bele Ev pirtûka min înga min yüksek lisans qedan xebata min ser vê bû ji xwe. Piştî min yüksek lisansê qedan min gobera çandeke xwarina me bi nivîskarî hebî. Ana çanda me Kurda alî xwarinê bî, alî dîrokê bî, alî kêmasiya me nivîsê pir e. Xebata me jî ser mutfaqa Kurda û wê heremê heye. Ev jî ji bo ku ez batmanê me min vê pirtûkê nivîsand taybetmendiya wê jî ana ê ku me tevaşa dikim vê bê jî batmanê berê 20 sala bû bajar. Lê mixabin berê batmanê girêdayê Sêrtê, Amedê û Mêrdînê bû. Ji bo wilo mutfaqa batmanê em karin bêjin mutfaqa teva navxwe de diguherî vedşerî. Ana hûn bê kutûlk her derê tê çêkirin. Hûn bê pîçik mesela her derê ev vê bêjî ez jî çê dikim ev jî çê dikim. bele Şemşemotik heye. Xwarinê herêmê min vê pirtûkê de nivîsand ji bo ku pêşerojê de ê ku bixwazin van xwarina behl min karin lê binêrin û karin ji xwe re çêkin bere dîroka me jî ê ku temaşa bikin heya distê wan werî bera çi îşî bikin bera ji xwe re bixebtin her dim devam bikin neyê ji bîr kirin spasê min spasiyek jî ji bo TRT Kurdî dikim ser çanda Kurdî distê wan çi tê dikin ev jî distê min jî xwarin hat distê xwe de vî kirim malata xebata me vê zêde bibî ser vî işî de inşallah yani em ser çanda xwe em çi bikim pir bi qîmet çi em bî mamosta ê ku müzîşen bî ê ku xwarinbêj bî ê ku mîmar bî çi bî ji bo ku çandaka xwedî derê gerek em xebatê bikin xebata min ji ser xwarinê bû min vê nivîsand hûn karin ji xwe re bixwênin hem behsa min çanda Kurda kir ê xwarinê vê pirtûkê me din jî pêşerojê de xwedî emer bidî em ê bişixulin em ê darxin inşallah malata mamosta Ez ez jî aneka alîkê din pirtûkata dinerim kakîjan xwarinê nasıl gerek balgeşe ne bi gerek balkêşe wêneyê xwarina jî tê xistê ew pir baş çêbûye yılan yastığı 30 sarması pele gardiye. Pelê qardiye. Garden ne olsa? Ne xerdan. Ne garden? Qardi. Pelê qardi tiştekî tuje mesela Psımakê tê kelandin. Psımakê dêwerê kelandin. Çawa tê kirin? Ewnakê tu ji yê gotxwê xeberû lal bi zimanê wan çîk dibe bi ewilî ciya min jî çêkiriye min diye psımakê baş dibe bi kelê nûkat bixê kiraxe em bê kiraxe em tel yanî. Bele. Xwarinê ku bi tên hundabûyî jî min nivîsand ji bo ku em wan jî bîr nekin ev pelê qardî jî ku tu bidî hev tu nikarî xavîtê bixwî. Gerek te ewilî ziwa bikî sonra bikelênî dawî karî bixwî yoksa yani ji bo tenduristiyê ne baş e. Xwarina gurîs ez dibênim. Gurîs otu. Gulîk an jî dibêjin ne olsa? Bere bala hineka bikşenî ana nêzî 25 xwarinê giha heye. Ana hinek bahsî kin dibêjî çanda kurmanca ê xwarinê de tenê goşt e. Min ev tiştekî şas e bere em bêhnin ziman ji vira de ê xwarina giha ji bo ku ber çavê me pir nakî nakişenî em pir taybetmendiyê nadin. Em savara kelenga çê dikin, ê gûrisa çê dikin, ê pirpara çê dikin. Em gihayê bin erda dîsa xwarina wê çê dikin, em nanê bi pirpar çê dikin. Tikarî van mîneya bikî sî çil hebî. Bel ev jî kêmzanebûn e pêşerojê de îşallah mêvan teva behl min ji bo dewlemendiya çanda me Kurda kêmasiya me hebû nivîste. Heya distê min hat min wê nivîsand
İnşallah Valla dest xoş mamoste. baş bir. پر خوش چه بیو علی که از نرم آنکه برا پرده پیلاو مدید راست. خوانه هری نافدار لباتمان پرده پیلاو نبسا Ez ê bahs bikim ana perdepilav ser navê sêrtê hatiye nivîsandin. Lê berî 20 salî em girêdayî alî Qozluk alî Bişêriyê em dibê herema Xerzî. بله Xerza girêdayî wira bû ana vê heremê tevî de em van xwarina çê dikin. Em nikarin taybetî bêjin perdepilav tenê abatmanê ama nav a sêrta ye بله xwarin vê heremê tevî tê çêkirin. ماموسا چقاس نم دلم چه خوانه حقیقتا جی Ekur. پرتگاه تا پر خوش چه بیو پر بالا بکشد از دی سامالی جی لیبون نرمز بیشم یعنی دسته و صاحب پروگرام که گله کی خوش بود بسایه و دما خوانن باسا خوانن خود کن باسا چندا خود کن براستی پر کیفامته حقیقتا جی ام برا حتی کجسته مته ام کرمانجی داخبن ام خدمت دن زمانه خو از زمانه زمانه خو از بیشم gerek spasek jwer ê xebatkarê TRT Kurdî ê paş ekrana da ê ku ana mêvan em dibênin kedeke pir zêde didin. بله Ji bo çanda me, ji bo axeftina me ez gerek spaseke mêza mezin bidin ve mala we ava. بله یعنی از گلک سپاس کم اون خدمت دن چاندامه خوان و خوانن ما ایرو چاوا چیت کن تایبەتمەندی ئەوان چیە گرنگی ئەوان چیە وەژمەرە گوت ez gelek spas dikim ez bi hatinawa gelekî kêfxweş bûm hûn her hebin inşallah akademisyen İlker Aksoy dest xweş mamoste inşallah me rokê werin Batmanê jî me ziyaret bikin gelek spas dikim mala ava hosteya hinkirinê û aşpêj Halime Süzen dest xweş gelek spas dikim tu here bî inşallah en herî dawî tu qazî tiştek bêjî tu karî bêjî dîsta Slafa ji malbata xwe jî dişîn ji bebeka xwe jî slafa dişînim spas rehmetê bava spas dikim ji bo TRT Kurdî em halu hatin me hevdin xweş kirin me hevdin nas kir gelek spas xweş dest xweş Stranbeş Esma Asi gelek spas dikim malatava müzikşen Ali Ekber Ergün Sayı Mertem dest xweş Bînerên azîz me programa xwe bi dawî kir heta sibê bi me di nav xêr û xweşiyê de dem baş. خمه تو روانه گوگا سروانه دست مالا دست پورتانه دست مالا دست پورتانه تو من بی وزمیوانه خمه تو روانه دست مالا دست پورتانه تو من بی وزمیوانه خمه تو روانه خم قیزا کشیشه دوله قیزا کشیشه پاجل تجی مویجه پاجل تجی مویجه لونو ورنه بریشه خم تو روانه پاجل تجی مویجه لونو ورنه بریشه خم تو روانه خمخه تو روانه هر تو روانه خمخه تو روانه خمخه تو روانه تو ارباز میوانه تو رندار یوانه خمخه تو روانه تو ارباز میوانه تو رندار یوانه
خم توروانه که واقع سربانه دسمالا دسپورتانی دسمالا دسپورتانی تو من بی وزموانه خم توروانه دسمالا دسپورتانی تو من بی وزموانه خم